ndabaramukije inshuti bavandimwe aho muherereye mwese mudukurikirana kuri mirongo yacu ku makuru tubagezaho agezweho aka kanya. N'ibitero by'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC zifatanyije n'umutwe wa FDLR ndetse na Wazalendo babyutse bagaba ibitero mu ma-axe agiye atandukanye y'intara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uko ibitero byari bihagaze ku isaha y'isa tatu bateye Kanyora n'inkengero zaho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ku isaha y'isa 9 bateye igitero mu mudugudu wa Kawere muri teritware ya Masisi. Ibi bitero byaguyemo abaturage benshi ndetse n'imitungo yabo irangirika, abandi benshi barahunga. Turaje turebere hamwe iyi nkuru muri hafi y'indangururamajwi zanyu. Ku yandi makuru rero nza kubagezaho n'urugendo rwabereye Netherlands. Ahangaha rero n'umuhango wo kwibuka abanyamurenge bakorewe jenoside mu 2024 yabereye mu Gatumba, ahangaha ni mu Burundi. Uru rugendo rero rwakorewe muri Netherlands rwerekeza kuri ICC n'urukiko mpanabyaha ku isi, basaba uburenganzira cyangwa se basaba kurenganurwa. Aya makuru rero nayo ndaje inyabagezeho, n'ubundi turaza kuganira kuri uyu muhango muri rusange wabaye mu bihugu bigiye bitandukanye ku itariki 13 n'ubundi nk'uko bisanzwe. Turaza kuganiraho nawo turebere hamwe uko byagiye byifashe. Ndabashimira inshuti zanjye mwebwe mwageze hano kuri mirongo yacu tugenda tubagezaho amakuru kuri The Political Reports. Ntituzabatenguha n'amakuru agezweho kandi amakuru asesenguye neza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Tuzahababera turebere hamwe uko bigiye bihagaze. Turashimira abantu bari ku migabane igiye itandukanye mugenda mudushigikira, haba ari ababicisha ku buryo bwa comment ndetse na inbox. Mwese turabaramukije cyane kandi muri abantu b'agaciro, tubabwira ngo umukomeze aho ngaho. Turaramutsa abantu bari ku mugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya, umugabane wa Uburayi, umugabane wa Afurika ndetse n'ahandi hose ku isi. Turaramutsa abantu bari mu biyaga bigari, mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Uganda ndetse no muri Congo. Munyemerere rero twinjire ku ngingo z'ingenzi z'amakuru yacu agezweho aka kanya. N'ubundi n'ibitero nk'uko bisanzwe ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'ingabo z'Abarundi zagabye mu duce tugiye dutandukanye hano mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibi bitero rero byabaye ku munsi nijoro ndetse no mu gitondo cy'uyu munsi habyutse hagabwa ibitero mu ma-axe agiye atandukanye. Ahagana mu masaa 9 zuzuye bateye Kanyura Mikenge mu nkengero z'intara ya Kivu y'Amajyepfo. Aka ni aka gace gaherereye aho ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zakoresheje intwaro zikomeye, intwaro ziremereye cyane mu kugaba ibitero muri kano gace, aho haguyemo abaturage benshi, abandi benshi nabo barakomereka ndetse baranahunga basiga ibikoresho byabo. Amakuru rero dukurura ku mirongo y'imbere ku rugamba nuko bajenze imbunda zikomeye kandi imbunda ziremereye cyane nizo zarasaga muri kano gace. Ibi bitero rero byabaye kuri uyu munsi ndetse hateje n'impungenge zikomeye cyane ndetse na M23 nk'uko tubisanga kuri Twitter yabo. Yanditse iyi nkuru ivuga ko rero bibaremereye kandi bibakomereye kubona ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeza kurasa ku baturage ndetse n'imitungo yabo.
Ibi rero ni ibisanzwe n'ubundi niko zisanzwe zibigenza, aho kurasa abo bahanganye ahubwo bo zirasira mu baturage mu rwego rwo gukomeza guhungabanya umutekano w'abaturage babo. Hibazwa impamvu izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeza kurasa mu baturage. Ibi ngibi bikomeza gutera impungenge imiryango mpuzamahanga ndetse n'amasosiyete sivile zikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane hano muri zino ntara za Kivu zombi. Zirarebera gusa, zirebera ibi byose biri kuba, nyamara nta na kimwe bigera babikoraho. N'ubundi mu masaha agana amasaha moya zuzuye, ibitero nabwo byakomeje. Ahangaha ni mu mudugudu wa Kawera muri teritwari ya Masisi, naho hagabwe igitero gikomeye cyane n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'umutwe wa FDLR. Igitero gikomeye cyane cyagabwe ku baturage ndetse no muri uyu mudugudu cyakomeje guhungabanya cyane cyane abantu baherereye muri uno mudugudu. Dore ko rero hakoreshejwe imbunda ziremereye cyane, abaturage bakaba bagize guhungabana gukomeye cyane ndetse no gupfa, abenshi basize ubuzima, abandi rero babasha guhunga. Ibi rero bikomeje gutera ikibazo gikomeye muri intara ya Masisi, dore ko hakomeje kugaragara umutekano mukeya cyane bitewe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeza kurasa ku baturage ndetse zangiza n'imitungo y'abaturage. Muri uyu mudugudu haravugwa ko haguyemo abaturage inyuma y'imbunda zikomeye zarashwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku baturage, bityo bikabasha kwangiza imitungo yabo ndetse abandi benshi bakasiga ubuzima. Ibi bitero rero ndakomeza mbabere ku murongo w'imbere ku rugamba, turebere hamwe uko byifashe. Ariko n'ubundi n'ubutabazi bukomeye bwa M23 ndetse n'ingabo zikomeye cyane zabashe kuba zasubiza inyuma bino bitero, dore ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zitigeze zigarurira tuno duce nubwo zagabye ibitero bikomeye cyane kuri no midugudu. Ndakomeza mbabere imbere ku rugamba, turebere hamwe uko byifashe ndetse bino bitero naho byabashe kuba byagera ndetse naho byagarukiye. Amakuru yacu munyemerere tuyakomereze muri Netherlands cyangwa mu Buholandi. Habereye umuhango w'urugendo wo kwibuka jenoside yakorewe abanyamurenge ndetse n'ubwicanyi bwakorewe abanyamurenge mu 2024. Aho bitabiriye uwo muhango bakoze urugendo rwo kwibuka bagana ku rukiko ICC, aho basabye uru rukiko gufatira ibihano ndetse no kubarenganura. Uru rugendo rero ndetse n'izindi ngendo zabaye ku munsi w'ejo mu bihugu bigiye bitandukanye n'abanyamurenge twibuka ubwicanyi bwadukorewe mu Gatumba, ndetse tusaba n'urukiko mpuzamahanga ICC ko rwaturenganura rugafatira ibihano abakoze ubu bwicanyi. Uru rugendo rero nicyo rwari rusobanuye, dore ko rwakorewe hano ku rukiko rukuru rwa ICC. Abanyamurenge rero bongeye no gutanga ibirego barega bamwe mu bakoze ubwo bwicanyi, cyane cyane bongera no kurega leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyobowe na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, n'ubundi yo kwikomeje ubwicanyi kugeza n'ubu ngubu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bakomeje bayirega ubwicanyi n'ubundi ikomeje ku baturage b'abanyamurenge baherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Iki kirego rero cyatanzwe kuri uyu munsi muri urukiko rwa ICC, aho barezemo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse nabo bafatanyije mu kwica abaturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo baherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse n'intara ya Kivu y'Amajyaruguru.
muranyemera nshuti zanjye rero mbashimire mwebwe mwese mwari mudukurikiranye kuri iki kiganiro, babwira ngo ciao ciao, nakagaruka ku biganiro hano kuri The Political Reports. Tuzagenda tubagezaho amakuru agezweho kandi asesenguye neza, babwira ngo